ole clear tu te chi bai ule win November ni somni kan lo thang le ta Chhartea kania he ka channel melo ngai hlut saka melo subscribe sak tu jong jong te in hena lom thu karan sei le a le subscribe lo ten khongai taka he ka channel hi melo subscribe sak turin karan ngen bok chu ani win ya hian COVID-19 Siliang me ka LAWNGTLAI district din mun tharlam ber karon tar lang do na chu ba ka chuan district chung thu thar dang omte kan ngai thadon bok ani tunlai COVID-19 Siliang me chu LAWNGTLAI district chunga alwar thar lea mi puya adar nasale dia siat ani wangin wen ni somni November chu dar som pan etangin district magistrate thu pekin partial lockdown kalpui ania he partial lockdown hi LAWNGTLAI khopui chung ale LAWNGTLAI district chunga SIACHANGKAWN khuwa nei ani chumi chungchang report kan ngai tha anga tin thu thar dang omte kan thlir hodon bok ani ole tuna chuan COVID-19 Siliang me ka LAWNGTLAI district din mun tharlam ber hetiang hian ilo ngai thang u state pon tanga LAWNGTLAI district ka lo hole lo lut COVID-19 Siliang laka film Chhartea government quarantine facility le home quarantine khong san mek zat hi voin tai dar nga thleng khan mi za samli le pakwa ania an zinga mi samruk le pakwa hi facility quarantine in abak mi samriat hi home quarantine anni ni zan le voin lama state pon tanga lo thleng thar mi pathum te chu medical quarter sa dalu ania Nimina District Hospital LAWNGTLAI rapid antigen test atanga COVID-19 positive mu chua thar mi pa pan hi le thuna test atanga mu chua tourist locha quarantine lai mi pa pakhat an savai mi pathum chu LAWNGTLAI COVID care center dalu ngal ani hetihian COVID-19 positive en koldam mi som le pan hi te chu voin ya khan chu ati rania in heng baka hian quarantine center a khungsan hun mangso le result negative te mi som le paruk tourist lo chatangin pasari medical quarter chatangin paruk le PWDIB atangin mi pathum te chuatir ani bok ani LAWNGTLAI tunet mangin sample sangkhat le somha pariat endik ani to a rapid antigen test mangin sampul sang ni zakwa som le pani endik ani to bok ani tundin phuna hian positive case za samruk le pali LAWNGTLAI district atang hian mu chua to ania en koldam hi mi za som pasari anom to positive en kolai mi somli le pasari mi pa somthum pali le mi chia som le pathum tuna hian an oma heng te hi covid care center da nin an thrisena din hun vilrang ania ngai to manom lo ani voini akhan pitan tu test nei le ania chuta chuan LAWNGTLAI khopui chunga positive pasari mu chu bel ania hei ro chu atotala hian naktu klama da aniang tuna LAWNGTLAI district quarantine din mun hetiang hi ani medical quarter sa hian mi som le paruk anum meka tourist lo cha hian mi paruk an umboka covid care center mi somli le pasari positive case vek anom ani heng baka hian in lameng khongsang home quarantine mi somriat tuna hian mek ani tichuan tundin muna COVID-19 Siliang mek awanga LAWNGTLAI district a khungsan hun mangmek te hi anwai mi za somli le pakwa ani ole Siliang mek chuan zual lam apan zel chu ania tuna alandana chuan keini LAWNGTLAI district chunga po partial lockdown hial puan ngain kanom ania chung ko pakhata mi pathum positive te kanom tanok mai
he sileng hi in soi thai awanga lo mani lo ti hi kan siat a thale mai khuvela si lo leng fo to sileng in aken tel har sat na sang hi soi tur tam hle ani tuna chuan pathian ven him na changa hun nga ma chen kan om nuwa sileng awanga nun na chan mi panga lai kan lo om le tarang mai kan malam hun hi a eng mol lo ani eng po ni se sileng hi are tak hun soi thei ni lo ma se kan din mun hetiang lo ni ta ka chuan enge kan ta na thaber tur ni ta ang ti po soi thia ma harta a khoya tanga he si hi kai nge kan ni kanin chui fe po a angai na kan siat chu zo hau lo hi kan la tok don ni in alang ka soi fo to a thu le ma wangin ka soi zel don ani he sileng laka kan himna tur hi thil pani a om pakhat na chuan pathian ven himna awangin si hi kan vei lo thei ti hi rin na ngat tak nei chungin ipom ngamang u panina chuan thuoi na apoimo sarkar thute VLTF thute kan oya inven dan tur an soi te kan zom that phot chuan si laka hian kan filim hlau thei ani o poimo fe ani lo chuan pon lama chu tam lo hi sileng laka himna bulpui ani lira long hinga kan himna tur ani awangin pona kan tlan chuak hlom ani lom ni si laka kan himna tura ina tom mai kha enga nge kan theilo bi kang I mai tuam thala thu oila ikut sil fai ngun la in ring helan I chuan midang ikai dar main thu nei tu te sil vatla ina thamo takin tom ngam bokang cho sileng laka I him zel theinan engkim ti thei pathian aw tam molang che se tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melong ya sak turin parang ngen che ani LAWNGTLAI district chunga HRIVEI an pun zel awangin voin chun dar som le pani atangin kar le thole ni zan dar som pani thleng LAWNGTLAI KHAWPUI le SIACHANGKAWN khuwa partial lockdown KHAWPUI ania nimin ningani khan district level task force te an chairman district magistrate LAWNGTLAI DC Dr. Andrew H. Vanlal Dikahowin DC conference hall a meeting poimo anneya he meeting a hian tun naya LAWNGTLAI district chunga COVID-19 positive case mu chua bel zel ania wangle mi pui wan tlang jinga sidar zel tur ven nan le contact tracing le testing te chakjok le fil fai jok ka kalpui ani theinan disaster management act 2005 tlo chanin LAWNGTLAI KHAWPUI huam chung le LAWNGTLAI district a SIACHANGKAWN khuwa te voin zirtop ni chun dar som pani atanga kar le thole ni som ni le pali zandar som le pani thleng partial lockdown hi puan anita ani partial lockdown puan chunga zom tur in kai suaina hetiang hian district magistrate hian achu angal bok ani pakhatna chuan LAWNGTLAI town area chunga pon lam atanga khwal jin cham mek mani kholama ho du turte tan voin chun dar som le pani khan LAWNGTLAI KHAWPUI chu san thei ni in tarlan ania hemi hun chunga chuak lo te chu partial lockdown puan chung hian an veiwa phalsak ani don lo ani panhina chuan pon lam atanga heng partial lockdown puan na area alu le chu khap ania hei hian home department in Mizoram lu phalna pek te Mizoram pona chuak turte damlona medical emergency le siato tila chung khat nai zual pi le pu nu le pa tu le fa le pian pui u naute veiwa na a huam lovanga heng ngai na thiam turte hian sarkarin permission a pek emo VLTF le kha emo an nei ngei tur ani thong ang pathumna LAWNGTLAI le SIACHANGKAWN kaltang turte chu kaltang phalasak ania nema sela khochunga an ding muang tur ani lo palina partial lockdown puan chung hian VLTF duty ten mani area bak chua san lo sam tur ani pangana heng partial lockdown puan na pon lam matangin nitin mamo essential commodities le bungrodang non essential commodities lak lu phal ania heng bungrua cholut le thiar tur rang chuan an veng chung VLTF phalna an lam sangai ngai tur ani parukna heng partial lockdown puan na area hian nitin mamo essential commodities zorna dor te chu chuan cham anom in
veng chung VLTF rom man na a hon thei ani chau anga dor kai te hian dor kong ka an mani dor tu te man tur han sanitizer da in social distancing an zom thatur ania tin an mani dor tu te min veng phone number le an ron dor hun zialuna register a an chin che vek tur ani sulnu application siamin hemi atan hian an mang thei bok don ani pasarina tam doi dor te chu veng chung VLTF te hriat puina in hon thei aniang pariatna zirna in training institute le sakhopiak na hmun te chu khar chhun som zel aniang pakwana mithi voina mi somthum le panga aya tam pun khom khap ani mithi voi chungchanga siani thatni chungchanga state sarkar order mi som le pathum thariat sang ni som ya chwa khau taka ken ko tur ani somna phalna ne ya pon lama chuak tur rang rang chuan face mask emo ban ro dang emo mangin mai an tuam ngai ngai tur ani som le pakhatna MDC general election chu ni December a hian LADC area nei tur ni wangin in thanna thuang taka kalpui ni theinan political party le candidate tan ruam han na le kai suena san hetiang hian siam ani ena political party ten election kai noya party thil boy pu tur mi som anin ruatanga an hming list fel taka siamin a copy chu DC office an thelu tanga chung mi ta chuan chulbik thila party office an hong theyang political party tin an mani party chunga sarkar in kai suena siam SOP thataka zom turin an party mi le sate anin silvek tur aniang bina candidate le election agent ten nomination file tur le election thila anti tur anti theinan an veiwa phalsak anianga anina ti chiang turin an mani party office atangin lekha nei vek tur ani tin independent candidate ten anina ti chiang turin ID card ani siam theyanga an motorom man tura independent candidate ti le an din na bial mingzi an tar tur aniang som le panhina heng partial lockdown pon na area hom chunga cheng ta chuan phalna nei lovin tu ma in mani in le compound an chu san tur ani lova tu ma anin len po phal ani lo bok he thu pek hian an noya karon tarlan tur te hi an mani baka an veiwa na lir theite a huam don lo ani ena sarkar hathok office kal tura ti te kal lam le holam sarkar office te chu staff mun thuma thena mun khat detailin an kal thei anga head of office ten office in kal chok dan tura rom manna an siamanga chumi order chu staff office kal tur te tan permission ani hal don ani bina COVID-19 duty atana ruat big le VLTF member le volunteer te sina medical le veterinary emergency duty le hospital a thokte bina bank ATM postal telecom service provider le food corporation of India a na thokte ina print and electronic media cable le internet service a thokte f na bong te semle bollo pai na thoktu te jina petrol pump le LPG delivery a thokte h na P&E duty le PHE duty te PWD duty le fire and emergency duty le jail duty te I election official te le election kai noya duty le mo purna nei zong te j election training tura polling party te an veiwa na lir thei le akhal tu te heng election thila man lir thei rang a hian election duty ti tar vek tu ani heng phalna pek zong te hian an mani ni na ti chiang thei tu photo identity card emo appointment letter emo an keng ngai tu ani heng thu pek zom lo chu disaster management act 2005 section 51 atanga section 60 the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2023 section 5 le IPC section za samriat pariat mangin sem thei anni partial lockdown kalpui ani dona wangin token jing longtlai khopuya cha khai la khom mi puyan tam hlea ei phung zuar dor te chu alun hlea chomele
thil dang in lei khom mi tam tak anom bok ani hetianga partial lockdown hial puan angai na chan longtlai khawpui le siachangkawn baka khodanga HRIVEI mu chua to dan hi kan tar lang reng ange longtlai council venga hian mi somthum le pariat mu chua to ania voin lama representation te sa no pang pahni mu bel ania ichon council venga hian positive somli mu chu ani to ani longtlai veng puya hian panga mu chu ani to a longtlai veng pui chuwa hian mi som le pathum mu chu ani to boka chan mari venga hian mi pahni mu chu ania voin lama pahni mu bel le ania chuan avain chan mari venga hian pali positive mu chu ani to ani pai thara hian pahni mu chu ani to a voin lama pathum mu bel ania anvain mi panga pai thara hian positive an mu chuak to ani siachangkawna hian pahni positive mu chu ani bok ani voin hi khovel pung huap no pangtani Universal Children's Day ania COVID-19 silenga wangin kumdang angin alom na hun man thei niloma sela Longtlai District Child Protection Unit chuan hemini pual hian Longtlai COVID Care Center a enkolmek COVID-19 sikai no pangtetan thilpek pein an hnuai no pang enkol na mun Child Care Institution tina no pangtenen alom na an bua sai bok ani Universal Children's Day 2020 puala Longtlai COVID Care Center a no pangtana thilpek hi Longtlai District Child Protection Unit le Child Welfare Committee Longtlai changkopina an pek ania momsom chi sang thei chi sang le inti faina man ruwa han sanitizer mai suak puan face towel le hanona toothbrush hello toothpaste le detol sabon te no pang som le pathum tan iprang chawa achikima khungin an mingkimin pek ania no pang te ai oin district hospital Longtlai Medical Superintendent Dr. Thanpari chakchuak chuan alodong ani Longtlai DCPU hnuaya CCI zongjong Lairam Mother Less Home Lairam Child Adoption Center le Longtlai Observation Home ate no pang le staff ten Universal Children's Day pual hian hun limam tak an mang boka tun din huna Lairam Mother Less Home a hian no pang som le paruk Lairam Child Adoption Center a hian no pang pathum le Longtlai Observation Home no pang pakhat anum mek ane Universal Children's Day hi kumsang khasako somnga le pali khan atum khatnan United Kingdom a man ania no pangten an dikna chanvo le ham thatna an chan theina na an puala ni ser ni in kumtit November ni samnia man thin ania ramsang sangin no pangtani hi nei sang thuama se November ni samni hi khovel pum huap no pangtani atana man ani tasel ani Chhartea te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo na saktorin karon ngen che ani Mizoram Nursing Council in kumsang hi somni ANM health worker exam result ati chuwa ANM school Longtlai zirlai second batch 10 result thatak nein anvain an pass ani ANM school Longtlai zirlai somni zinga som pathum chu distinction a passin abak ni pasari te hi first division an pass ani kumin hian silenga wanga exam dan arwal khai thei chi alawa wangin Mizoram pum ranking siam ani lova chuti rwal chuan Mizorama ANM health worker training school pathum omzinga zirlai zongjong distinction le first division a pass tir thei omchun ANM school Longtlai hi school malkhaya tichaber a chal thei ani ANM school Longtlai zirlai MC la rempui chuan paper 5 le paper 6 a letter muin paper pania letter mukop theiom chun ania Sri Lanka ra hetiang result tak an nei thei hi ANM school Longtlai principal le thok tu te impact na le zirlai te thorim nara mu theya lo lang ani district timang thatu ani zel theinan du sakna kalan bok ani